Vanoi gam tina ku Kichai te ho zo se na bon chawin ni thap pha eltha October ni sim som ni le sagi Monday ni khuin zong ni tha thu so ngai ki hi te thu so ngai taw hi te Manpur state songa gale tul hi Kichai Loulai hi tien Meitei terrorist Unlf chairman Anahi Sanayaima in Phongdoh in kitha kimat chule thuno bautam ho hin mipi ho hin su boizing na alaiding hi tin zong Phongdoh in hi gampa ma kuna hunglu thinoi mi hon Manpur state sung asu boizing diu hi tin zong ama pa na Phongdoh in chuchi Myanmar kuna hunglu ku ki ho cho Manpur suke ding le gamsung suboya pangjing ding hi vi tin zong Sanayaima kidipan Phongdoh in hi sule ama pan mele ho sunga kipun khom na atha sam na thu ho Phongdoh in kipun khom ma pan khom sangin ama chang phat chom na ding zo kho sa mi ta me tin zong Phongdoh in hi Manpur state government in gale tol su be zo lo naw le Manpur state sunga galjam hon gen thei ha san na thu na ho asu na wa pi zo po vi tin zong ama pan Manpur state government thi mo chani na hi achi sa October ni sim som ni le li ni kho chun Mizoram le Myanmar gam gi a Champhai district of sunga sai khumphai area khon in security force on galman cha atam ta anamando vinahi galman cha amat do ho cho 60mm mortar bomb kap na gup to a base plate gup chule Myanmar khut so assault rifle ni shotgun thum .22 rifle ni hand grenade khat 7.62mm mei chang somli 60mm mortar bomb chang somlenga anti personal mine ni to radio set ni to charger khat an mando vinahi chuchi galman cha amat do ho cho security force on Champhai district dungtlanga police o hinga na pilut taw vinahi kukin pi cycle gam kai hon cycle assembly constituency hup sunga government na tong BLO ho zosi hetsa na letep na bolu vin election commission in sang nilenga kuma electoral roll kisim do anukha apen vetka na neiding to gon anei ucho gamkai CSO ho to kiza mat na ka sia BLO ho phachom khat khungai na ding vin thu pi vin hi BLO ho koi to bang chuchi election commission ho na to chi la pi te uma hunung le nampi adinga thilsi ongthun kha hi le amanu ama pan mo ki po chi dingo CSO hon pan kela loading hi tin kukin pi cycle gam kai hon Phongdoh vin hi Public Consultative Meeting on Kukizo Political Movement kin gon cho October ni sim som ni le sagi tu ni khochon kangui khopi a KCC hol muna an chil han hi chuchi kin go na chun namlam kai ho tam ta na panguvin chule MLA ho zong na panguvin hi kukiten political movement ibol na wa mi pi hon he thim thelowo thu pe beb cho lam kai hon hil chen na bolu vin hi chuchi Public Consultative Meeting cho Kuki Students Organization KSO General Headquarters in Ana Lamkai Wahin Sadar Hills Gamkai Sungadinga Kuki CSO Committee on Tribal Unity ko tu honjong nasata ananung thu bohi Assam Rifles son zanimasa October ni sim som nilengan khochun Mizoram gamsung Champhai district hopsung Ruan tlang muna godama ke koi 4-star king size cigarette ke som gupto kuwachang bek sangle zangale som gup lali market value adangka crore ko le lak somale thum vel manchu anmando vinahi chuchi athil mad ho cho Assam Rifles son Champhai khupi custom prevention force ho hingan pedo vinahi Assam Rifles hole Directorate of Revenue Intelligence DRI ho kithua chuchi thil ho chu agamat do hi chule Assam Rifles son zokhuthar thile yakuna hongkipo meilo kezi somni le sagi le gram zagup chu anmando vinahi chuchi meilo amat do cho Assam Rifles son zokuthara police o hinga na pilut taw vinahi Russia President Vladimir Putin zani Sunday ni khochon thupo na hinbolin Russia ten nuclear power clean sa cruise missile atha khat chu ka semdo taw vitin te sabol naw chungchang thu ho a hin Phongdoh cho USA President Donald Trump in promotion na thu ho Phongdoh in hi USA President Donald Trump in asain achon Russia President Vladimir Putin in Ukraine gal Kichai na ding zo apan ala apha hi tien Donald Trump in Phongdoh in hi Russia in cruise missile test abol cho Burevestnik akitin amin choma flying Chernobyl tin zong akimin von
chuchi cruise missile alien sounding dan arrange cho limit be hill jing hidanin zong ki seyin sule chuchi cruise missile chun kap sidinga goro chuchi target ho cho vanoi pumpia hoilai muna hijing zong le lenglung jing thidinga ki sim hidanin zong ki seye chuchi cruise missile cho nuclear power engine ki tu hi ji chun nidan somlenga song lengle thei hitin Russia sipai chief of staff Valery Gerasimov in Phongdoh in hi chuchi cruise missile so tha chun vanoya kisim do missile kap thlan ho zo si hi apel do the hidanin zong ki sein arrange mong hi kilometer sang som ni chan lenglung theiding hidanin zong International Institute for Strategic Studies on Phongdoh vin hi zaltha chun Ukraine sipai hon Russia gamsung bulu na dingen drone tamta Russia gamsung an kablu devin Russia te air defense system hon Ukraine te drone zale somkole thum an kapla api hidanin Russia in Phongdoh vin hi Moscow kopi sung bulu na ding sun Ukraine sipai hon drone tamta an kablu devin Moscow kopi a drone a kapla ucho agoma som thum le li hidanin Russia in Phongdoh vin hi Ukraine te drone po ke na ase bal lo hidanin Moscow kopi vaipo city mayor Sergei Sobyanin in Phongdoh in hi drone mangcha Ukraine in Russia gamsung abulu nung chun Russia in Moscow kopi sunga airport ni cho phachom khat ading in an khau vin hi South China Sea tuipi chunga routine operation Loulai USS sipai Navy ho helicopter khat to US Navy fighter jet FA-18F fighter jet khat cho minute som thum sungin mun chum chin an pu ke thlonin hi United States Navy hon South China Sea tuipi chunga phachi le routine exercise an chi thla pi jing vin chuchi South China Sea tuipi chung cho akinei sa tum koima lo na ding le vanoya kunglen ho china chuchi lampi cho koiman akinei sa lo na dinga chutia chu USN chutawang exercise cho na boljing o hi China in South China Sea tuipi chung zo si to phading go jing vin chutia China in lungel phalo ani wa acha lo jing je uchun China le achen khompi ho adi a Philippines Vietnam le adangdang ho hata an kito mo jing hiwi Thailand lengnu security in October ni sim som le sagi ni khuchun thinan to tan ain la thilong cho kumkhat sung ki hal loading hitin Thailand government in a Phongdoh vin hi Thailand lengnu security in thina to thlan chun Thailand gamsunga Thailand te flag ki khaido on mun ho zo si a Thailand te flag cho thakhat sung ake khat half masa a khaiding o hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an thupon in bolin Israel in Gaza Strip gamsung le Lebanon gamsunga Hamas singnu mi ho to Hezbollah tingnu mi ho bulu na dingen gamdang ho hinga phalna kalama sadingu ngailo hi la hitin hin Phongdoh in hi sule Gaza Strip gamsunga US lam kaina a chamna sim dinga sipai ho solu dinga good now chung changa chun Israel in thupon in bolovin koigam sipai ho solu ding hi hamti cho Israel government in Pakasa ho bo ka solu ding hitin Israel in Phongdoh vin hi Muslim tingnu mi hon Gaza Strip gamsung Rafah kopi sunga Israel Defense Force IDF sipai ho mini athanu chun Israel government in Gaza Strip gamsung cho bom tamta tonza le somnga velto mizal phabe ma nambulu hitadanin Israel government in Phongdoh vin hi Gaza Strip gamsunga chamnom nadinga gamdang sipai ho soluting ki go ho cho Israel government in kapat sa hobo Gaza Strip gamsunga ka soluting hitin Israel government in thupon in bolovin hi ceasefire agreement na kinuptun anei bang ta uchun Gaza Strip gamsunga Muslim gam ho akuna sipai asolu trading vinomin ahin la Turkey sipai ho ki solu theloading hitin Israel in azadaw vin hi Israel government in phalna penung wa Egypt government in Gaza Strip gamsung suthini an solu do mesin hole Egypt mi hon mesin lin ta ho mangchan Israel mi ho thilung hol na in panalapan taw vin hi Albania gamsunga minister apan sao artificial intelligence AI ko na kisim do khat cho amin dela kitin susi dela cho gayin sa artificial intelligence AI somgele thum anei ding hitin Albania prime minister Edi Rama kitipan Phongdoh in hi susi artificial intelligence AI somgele thum ho chan parliament muna socialist party member ho zo si cho khatche a ki thu piding hitin
Prime Minister pan Phongdoh na hi chuchi artificial intelligence AI ho chuan anu dela cho a het su hilding hi tinjong Prime Minister pan Phongdoh na hi Albania gam songa negu cha gu corruption su be na dinga artificial intelligence AI bot robot kiti cho minister apan sa wahi Albania hi vanoya artificial intelligence AI bot minister panmun lo sa masapen hitaw vinahi chuchi artificial intelligence AI chun government tender ho panpitum nelo hila 100% negu be hila government na to na ding ho tender ho zo si cho asang ding alom ho hinga apedo ding hi thuso chan hin kichai tai thuso ngai ho zo si na bon chawin mangpha